Kulandzela kokuthi kusasa kugujwa lilanga lekubethelwa-ke kweNkosi Jesu. Bantu-ke benkolo yebuKrestu leli-ke lilanga labayeke balihloniphe kakhulu kangangokuba-ke kuye kube liholide kugujwe lona-ke leli langa leli kubanjwe tinkonzo emabandleni lahlukahlukene nemabandla ahlangane. Sikhulumisene-ke nembhishobhi Jose Luis Ponce de Leon welibandla leMaroma kuva ukuthi yena-ke uthini ngaletikhathi teliphasika. Nami njengombhishobhi njengoba ngenza minyaka yonke ngisokeza izinyabo zabanye abantu njengoba uJesu wakeza izinyabo zabapostoli emva kokuthla. uJesu kuleso sikhathi wathi kuapostoli, mina nganinika isibonelo kuba nani nenze njengami. Kusasa ngolwesihlanu sikumbula ukufa kwakhe ngenxa yethu sipambanweni, kodwa usuku olukhulu ngoba nanamuhla ngolwesine ngenkathi uJesu wethla nabapostoli wathi kubo, mina ngiyaninika umthetho omusha ukuba nithandane. Hayi nithandane nje, kodwa nithandane njengoba mina nginithandile. Kuyinto ebalulekile ukuba sikhumbule lokho ngoba sonke sikhuluma ngothando. Mina ngithatha leli thuba lokunifisela nonke iPasika elihle nokucela ukuthi uJesu asihole ngendlela yakhe. NginguNhlanhla Thwane, itindzaba eMswati Channel, ngina Justice Dlamini Ngamanzini.